jedan od njegovih vojskovođa, koji je rođen u jednom grčkom gradu koji je Filip, njegov otac, oslobodio, i odrastao među Grcima i slabo je govorio srpski, govorio je grčki. I on je sa vojnicima upotrebljavao grčki jezik. Optužen je, izveden pred vojni sud. Njemu je lično Aleksandar rekao: Filota, tvoje sudije nisu Grci, nego Makedonci. Možeš se ti njima obratiti na njihovom maternjem jeziku. Filota se branio, tako i tako. Ustao je jedan stari ratnik i rekao: zar njega nije sramota da vodi tumača kad sa nama govori? Presuda, smrt na licu mesta. Pato. Grci kažu: Aleksandar najveći Grk. Ubio je svog vojskovođu zbog upotrebe grčkog jezika. Šta vam to kaže?